Svima ljudi, dobrodošli u novi video. Danas pozdravljam ljude koji su mi napisali u komentarima. Znači da znate, svaki dan gledam ovo da bi video koliko napisao. Idemo to su gore na dole. Jedan veliki pozdrav za Felixa. Jedan veliki pozdrav za user km4v2kl4u. Veliki pozdrav za Sara Mihajlovski, ne znam kako ona svaki put upadne u moj klip. Lana voli mace. Unica lol. Ivica Tot. Ivana Pulatović. Radoslav Đorđević. N1 Kola, znači bolje rečeno Nikola. Almin Helac, dobro. Jedan veliki pozdrav za user XV3EZ1UOBS 5S, vidite. Veliki pozdrav za user, ne mogu čitam ovo stvarno, izvinite. Tijena Topalski, Banzi, kako treba reći, Banzi, what the fuck, kako su moji imena, ljudi? No hejt, ali, mislim, ne mogu da pročitam. Džemala Mela, dobro. Lana Marić, Userov 1, dobro. Stefan Cuk, Marijana Branić, Skopovo, user dobra muzika, user moj 7, dobro. 1 minut craft. Frane Vranjac, Eman Avdić, Rancs, Rifovici, user JK, user ZN1EP, Amela Sotik, user X, user NB, Aleksandra Nikolić, CPM Kralj, user E5UE1129, Kaja Simoska Spasovacen, no ne znam kako je ovdje imala, samo jedan veliki pozdrav za Kaju. Ramiza Jasaragić, dobro. User Q Hana. I da vam samo kažem, imam baš veliki pozdrav za Hanu zato što mislim kao zna sve, bukvalno sad zna sve. Ne znam je, ali samo znam da vidim da želi da bude u vidu. Fatima Kudelić, novi račun. I za istog lika user Maja. To je što se tiče ovog videa, tako da